Iran in Israel a beinhai nialan wangin United States chuan Israel puiturin Middle East a atuin huai long chuan war missile tun lai the angber ne na thuam USS Georgia atira Middle East panatol chhuak mek indo thona changkang le hlomber F-35C phurtu USS Abraham Lincoln po arang theang bera Central Command area thleng turin anchia tir tabok Iran le asangoi zon pui te hian engtikange Israel hi abei don ti shiat niloma se intelligent ti chuan Israel hian darkar somni pali chungin be atok theini in an soi Iran le athurwal pui te be na lo ma chon tur hian Israel chu a in pe reng to a engtik lai ma a Israel thla tham ngai lo tu US indona man ruwa te po Iran a chet ruala Israel chan turin an thuam fam kim nen anin pe at to ani US sana a pathiane zan rei lam to keini huna tho tani jing lam khan Pentagon Press Secretary Major General Pat Ryder chuan thu chua siamin an thu chua hian US Secretary of Defense Lloyd J. Austin le Israel Minister of Defense Yoav Galante anin biak thule khun khan taka anti ti nuwa Israel sarkar thu chua tarlan ani US Secretary of Defense Austin chuan United States chuan Israel laka athutiam hlenin Israel chu abeitu te laka humhim turin theito pachwa dona Middle East a boina so sang zela helai muna asipai te tha ti chak turin ake apen donani Araldo mi te tha ti chaknan Secretary Austin chuan F-35C in do thlona thuam USS Abraham Lincoln Carrier Strike Group chu ati turlen tura arang theang bera Central Command area thleng turin a shiatira USS Abraham Lincoln hian helai muna lo omsa USS Theodore Roosevelt Carrier Strike Group athakang hei mai hi lani lovin missile turu tak thuam guided missile submarine USS Georgia chu Central Command region panturin tirbel ani bokani ti in antarlang ani Israel puinana US ral thuam chhop chwa te chu enge anni chiale tunchuma US in atirlo belle tak USS Georgia hian kilometer sang khazaruk zita hla abitum po hla ngai lo Tomahawk cruise missile za somnga pali aphur theya tuipuya tanga khumwal ka anani in Iran ram chung adu lai aka phaveka August Niriat Khan US indo thlona F-22 rual chuan Central Command area hi lo thleng to in atul huna chengal thei turin anlo in ring ran to bok US hian an tuin huai long te that zia le chungnun zia hi antar lang thadu meulawa amai ro chu that chung chuan ema wangin a chanchin he je pruala ni lo USS Georgia hi tuin huai indo long theu neu lo tak nuclear reactor mangati nun nani a nuclear ral thuam phur tura duan ani khomwal be na na siam bom mit nei Tomahawk cruise missile za somnga palia phurba ka tuinuai longte naw ne na thuam sil team te ala chomtel cheu boka ton lai thei angbera thuam ani ba ka athat chung chuan ema wanga ama chopoi ran pumpui phindar thei tur khoparo pui ani Europe le Mediterranean khochak lama alo te hoi to thina aral thuam phur Tomahawk missile tela hi ka chwa anni to nu poa anbi tum thak le the khopa changkang le hlom anni a mel sang khatlai thui kap theini in Iran ram chung khoilai po a thenom pa te invom mi amia theidon ani US yan Middle East chevela hian a indo longlian US Navy destroyer pariat zet ahunga Persia liteng sola paruk da in tuipui sena patni ada a chunga da te zinga pakhat USS Labun chuan Yemen sarkar thunun thei khopa Muslim helpol chak Houthi hau drone missile longte chu thlaenga mozat engma lawa alo chantir to khomwal beiturin Tomahawk missile kap chuak thei thoma se leichung borwa karal thuam hlomte lomal tha a chevel borak veng him tura duan ania kumin April tha Iranin drone le missile Israel ka chiam tum khan aturu zia tarlanin alo omto ani kha US yan Central Command area
Middle East, Central le South Asia in do thlo na phurchi tui hnuai long pali ada a boruak a so san thin wanga tui pui sen che vela chumlo chatlawa thlasom lai lo te kwal to USS Theodore Roosevelt chu USS Abraham Lincoln chuan athak dona Pacific tui pui chung Guam thiar karbula achol muna tangin Yemen vaukam apan mek bok atira anruam hanang chuan tun thatop lama tuipui sen thleng turati aninain ral khel dararik ta ka wangin ral ven buk thleng ma turati anita ani nuclear power mangati nun USS Abraham Lincoln hi fuel thun bel mi alo puin dar kar khata kilometer sumruk palia chakin alim theya indo thlona thami F-35C le FA-18ENF Super Hornets sumruk palia tanga sumko inkar baka helicopter engamo zata phurtelani US hian atul huna king ho puitur khian aom huna tanga khovel khoilai po bitum thei B2 bomber alakol chewa Asia khomwal pui chung lam somni pani zetevil to Central Command chuan Syria beinan B1 bomber alo mangto nge ani kha atulani chuan an kokal le mayang tin hei mai hilani lovin US chian tha Britain le France baka Middle East asangoi zone pui Jordan le ramdang tepo an ngoi mai don lawa Iran tan chuan tlang kang chunga lu ne na danglam chuang hau lawang US chungnun zia hi sharing in kongtin renga US el phaberangai Iran chian tha China chuan ashinga shana ring rol du lovin Iran hian aram le ami te veng him turin digna chanwani ani antingam ve chau bok Israel ain pe to em Iran le Hezbollah ten an be naya alan wangin Israel chuan chulkar liam ta khan an mi te chu silai mule bom laka an tom himna pindana chole tuya tamthe angber che khol turin alo sia tir to a damdoin te po le hnuai mun him laya damlo thiar lut ngal thei turin wat enga mozat siamin anoin buat sai diam to a mi pui wan tlang te chu tran pui an mamo huna pan tur le biak po tur chan chuana na thok tu te omna lai bel taka shiturati anno ni to bok ani ninga ni liam ta khan Israel sarkar security cabinet chu Iran le Hezbollah ten anron be dan tur le be annia anlo chan le dan tur chungchang relin khun khan takin anloin mukhom to bok Israel Defense Force thupuang to Rear Admiral Daniel Hagari chuan Iran le Hezbollah ti che dan hi kan thi thlai ringa inrin thei to pin kanin ring kanin buat sai na point avor to pathleng to ni ti in engpo ma chon thei torin anin pe at to ti asoye Israeli khovela mi en thatu spy nei thaberangai annia chuti rualin unintelligent thushia te ro adanglam ve fo bok Israel official le US senior intelligence official anming tarlan du lo te chuan Iran chet main Iran uipa Hezbollah an chema support dona Hezbollah beya an boilai takin ama zong ai rap thak zokin Iran a chizuidon nia an shiat thuan soye Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan an sipai ten hena inveng turin in pe ula beile turin in ring bukang chawti in thucha toyom zenei tak achak chhuak Israel Prime Minister chuan kanmel mate kan beya lo in ven himpo kan moni ati Israel hi kumsang kha zakwa somkwa bor chhotang khan chunglama tanga beina laka anmi te anhim theinan anloin buat sai to a America sarkar puina in cheng vaibel chetel fe sengin anti missile system changkang thei angber anbuna chunglama tanga beina laka anhim theinan air defense system thwa thip thumngot an nei Aero David slings le Iron Dome te aya missile drone ang chi manga be an to poa venghim theitur om chuang lo bompuak na takle silai muleng wak la kanuna wan him theinan anin le building poimo bula tom him na torin tlak tak an siam vek bok an air defense system hirin tlakin thaviau ma se Iran le Hezbollah ten arwala rocket le missile tam tham tak an ka chuan lomal thak man lo china nei nge dona
enganga air defense system thapo hian voile khata arwalin missile drone za chuang fe chu adang seng bik lo chu wangin an him pial theidon bik lo abik takin drone lo ka thla kunga har satna an tok thei drone te hi rocket le missile te aya thlok niam radarina aman zungzung theilo tora thom na lo ania akong chin tur chhut thiam a har sat buk wangin thokna lo deuh ma se a hlo hle kumin april kha a Iran in Israel a be chiam trum khan ram sang panga Iran Iraq Syria Yemen le Lebanon atangte in arwalin Israeli ka ronani a ma se za aza deuh tho in an hima an ka na man ruwa drone le missile za thum chuang zinga za asom kwa pakwa ze chu Israel chungzon boruak alu main ka thak ani Iran in ka atum khan Israel hi US le UK ba ka Jordan le France ten an pui thalhia US le Israel in do thlona chuan war F-35 in akap thlanem viau bok Israel be ani rual khan US in do thlona le in do longlian pani te chu chenghal charin ballistic missile paruk le drone somria chuang chu kanan ramlu tur chuang omlovin an phin dar man Iran le athui shwai te hian April tha a an be chuma an hlo chamdan le an hlo cham chan sheranin an be ngein arin oma heng be na laka tang hian Israel hi ahim zawang emti chu hunin ala shilang engwanga boruak so sang ta chiam nge ni Gaza Strip a Israel le Hamas te in be na kalzela Palestinian Muslim helpol te hi an Muslim pui abik takin Iran le asangoi zon puiten antrana Lebanon sarkar thunun mek to Hezbollah helpol baka Yemen sarkar thunun mek to Houthi helpol ten Israel le achiante anbe ve taringa Israel la in Israel noi chimi tuma akha to ka anmi le sa te phil photo nikuma anram ron to Hamas hora shwalan ni ma lo chuan be pui thak mek chol san atum silawa akong dal tu te chu khoi muna po se ve zuin aphil ve ta ngau mai ani kumin July ni somthum khan Lebanon atanga missile rocket a Israel bearing to Hezbollah senior military commander Fuad Sukar chu Israelin Lebanon khopoi Beirut anthata atuk lok July ni somthum pakhata Hamas political leader Ismail Haniyeh chu Iran khopui Teherana dai anwada thale ani kha Israel hian an tha ani thu puang zar loma se Israel ti bak ni in an ngai theilo dikpo adikang Hezbollah le Hamas te baka Yemen helpol Houthi le Syria a Islamic helpol te hi Iran chuan ral thuam sumle paile an mamo tin reng chomin military training a petrina Israel ti chetura ruam khataluang za Iran uite Iran khuang ben ruala lam thin anni Iran hoilam lam chu an hoilam ani mai an khopui nge ya an ho tu pa tha ani wanga Hezbollah havin Israel laka phubalak an tin to mek la ya Iran khopui le zela Hamas ho tu lu ber tha ani chu Iran le athui shwai te hian an lana hleya an ram leilung nge ya an thian tha tha ani phuba hi an lak ngei tur thu an puang ani kha amai ro chu Iran hi be si ain a che har ta zo kani achan pakhata chuan Iran sarkar hi ain sing save meka shwai tu thar nein a tho pui tur then khat sik soi an ni boka anin rim siam ma aral be chu fu lovin an shia ani tin Iran hian ral khata changa Israel ka chiamin omzia nei lo ti a hre chianga chu wangin ral be dan thazok tactic darman atum ni in an shebok kumin April kha a Iran in medium range ballistic missile land attack cruise missile baka drone Israel be chum khan Iran ral thuam ka chwa zinga vai de utho za som kwa pakwa vel chu Israel hian US puina in alo kap thatheya an ka thak lo then khatin poi chete khoi ve chawani Iran hian aral thuam nei thatle chuan drone za som sari cruise missile som thumle ballistic missile za som ni in Israel hi akap khania mase Israel tan chiat na thlen phalo tuna phe hi chuan April kha a be an to lai ai ma khan Israel US hi anin ral ring zoka ral khata tanga ka in omzia nei te chiamarin omlo
chu wangin Iran hian ral khata tanga om zenei lawa be chia mai chuan Israel chen oma asangoi zon puite manga abe mai ring po anom nual bok Iran hian hetiang zonga abe don ani chuan Hezbollah ho mangin Lebanon atangin emo Syria le mundang atangin emo abe mai anringa Israel chuan Iran hi aram chen om Jordana aru karal thuam che khola apu mek bok ani engponi se Iran hian Israel be ani phot chuan Iran rip khaya nung Houthi Hamas Syria a helpol sang le Hezbollah ten Israel hi an be ve ngal dona ram engamo za telna indona chu anep theilawang mun zau zok akang kai thei hial bokang Iran che dan tori shiat niloma se pui tham taka chet ngei atum miau se wangin US President Joe Biden a chuan Europe ram thil ti thei tak tak Britain France Germany le Italy te bia in Iran chungchang le Gaza Strip a in ka hai puan chungchang a soipuya anhu loka Britain France le Germany ram shruai tulu theuten an mingzi an han mewin Iran chu boina tipun lun thei zonga chelo tura in mengdai turin an ngena mase Iran chuan hengen na hi alo nol British Prime Minister Keir Starmer le German Chancellor Olaf Scholz te phei chuan Iran President Thar Masoud Pezeshkian biain boina na sajok ti chhuak thei zonga chelo turin an ngen hiala mase an ngen na hi alo tling talo tholeni tuka Iranian State News Agency irnai na tarlan danin Iran President Pezeshkian hian UK Prime Minister nena khothlang ramten Israel an thlop tlat chuan remna le muana ati chia a an himna ti der thong tu ani ti shilin Iran chuan khovel khoi mun po a indona thleng chu turam du dan ma ani lawang ti apom rualin an tap chak zola zu chil tu te bele turin khoiram point dikna chanvo aneya chutiang mi te dan cha chu poi khoina le in run na ti re na kong om chuna ni ti ashil ani hetiang hi thil om dan ani chhota ka wangin khovel ram sang sang te chuan an mi le sa te chu arang theyang bera Lebanon chwa san turin an shia tira Lebanon atanga an mi le sa te chuak tura ti tu te zinga hian Lebanon chian tha angai Saudi Arabia Turkey le Jordan te po an tel ani thil chik mi te chuan Iran le athui shwai te hian Lebanon atangin Israel hi an beidon ni in an ngaya Lebanon atanga be ani chuan Israel hian tho chuak le tur chuang omlo khopin Lebanon hi abe let ngei an ringa aka ma ngeya arang theng bera lo chwa san lok chu adam doi thaber ni in an shia ani airline sang in Middle East ram che vela an thlona service an ti top leiloka khwalzin tamtak an boi pha German airline Lufthansa chuan thochani khan Israel khopui Tel Aviv Lebanon khopui Beirut Jordan khopui Amman Iraq khopui pakhat Erbil le Iran khopui Tehran an thlona thlok thin te chu August ni somni pakhat thleng an chol ri tur thu apuanga Swiss Airpoint Tel Aviv le Beirut an service thin chu August ni somni pakhat thlengatan an chol leilok tirbok an ni baka hian Air France Air Baltic le EasyJet te point heng lai che vela an thlona thlok te an ti top leilok theu bok engtika enghuna nge engtin nge ti in kan ngai chang ring hlom chuani he